تعليم الفارسية مع ممد. تعلموا معي الفارسية بسهولة إن شاء الله. اليوم نتعلم كلمات جديدة ونستخدمهم في الجمل البسيطة، وهم في الجمل نتعرف على بعض كلمات جديدة ونحفظهم. ساندويتش، ساندویچ. الشطیره. یه ساندویچ با پنیر و سیب زمینی میخوام. یه ساندویچ با پنیر و سیب زمینی میخوام. أريد الشطيرة مع الجبنة والبطاطا. من ساندویچ دوست دارم. من ساندویچ دوست دارم. أنا أحب الشطائر. بخش، بخش، بخش. القطاع. ما در عراق بخش گردشگری نداریم. ما در عراق بخش گردشگری نداریم. احنا بالعراق ما عندنا قطاع سياحي. تعطيلات، تعطيلات. إجازة. تعطيلات میریم ایران. تعطيلات میریم ایران. في الإجازة نروح لإيران. هيجان، هيجان، هيجان. الحماس. من خیلی هیجان زدم. من خیلی هیجان زدم. من خیلی هیجان زدم. أنا كثير متحمسة. يه فد. یه کسی، یه کسی، یه کسی. فد شخص. یه کشوری، یه کشوری، یه کشوری. فد دولة. یه جایی، یه جایی، یه جایی. فد مكان. إخوان، لا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب للمزيد من الفيديوهات التعليمية الفارسية. شكرا.